Also a reminder, Samoa Observer is still the leading fake news. If you could bring that graphic up, please. Just a reminder. I see. The last week since our last media watch on Monday, so many people were sending me messages and mails, and they were saying, Hana, the media is not important as a priority for Samoa. It doesn't really affect the people's well-being. This is an example of why it's important. This is an exact example of why the government should prioritize, putting in rules and regulations for people like Samoa Observer and how they publish, because they damage the opportunities for our country to interact internationally. But yeah, there we go. Samoa Observer engaged in the active spread of fake news, BBC study finds. That's an American organization, by the way. Yes. Skaki maya. They went door knocking. Skaki maya Samoa Observer engaged in the active spread of fake news. Article and fake pages. I see the and fake. And fake opinion editorial board pieces. Fake news. I sang my BBC study finds. Ole unga lea o sa ilinga asui ole BBC. Pa kamaseya mawaenga Observer fake news. I saw mo lengo Samoa. Vai la ka ko ye. Ya lena la fa fe la nga fia o isa moa e o promote o la fa ko complain le tourism authority to give you guys the promotions for Samoa. Active spread of fake news. So le wo ya medical ko wo la le wo ya medical ko ya lena so o le vaenga le ya we vai le si recently wo break my for my wa mai le la sanction ta do wa mai le 24 hours ban. That's fake as well. That's ya we vai la ta do na me fake ka me ya okay. Ile sei fai ma kipen ai tato wa malo lungo le sum fa mole ile si kamala kapi tau tele me langa le tau te ile la kapi tato to me ile si issue ai wo mawa na tustu singa tau falenga mai il ta por kalame ai me se fo ia te ina o le ro tu sa mo la o case ar ka kalia saka alor mong sa mo o le kasi ngei kama ia kali fo ile fa nga kula e par mango ka ile wor kama le ai wo mo tino al tanga tafo saka saide malanga mai ngei le yoro u fainga mo fa lo fo ye no va ye langa e tele na sau I fe ele si tama fo I tau te fa wo le ya fo I so tanga mai ole ka kale so fa ya stawas ya George yeah. Tasile atali o tuila e palea e lea ngai mea I tono la kapia Samoa. Ya, mongi ala ukala. Tasi foi lea tangata fai post so le lunga to o lunga le peital tama lea no fa pea ue o skama ngo ka fia fo kaimi o ka alo le mau Samoa wa sa ka alo malang kaukua sa ngo mela valu. Fa to ai alo na polonga ina uaru ese ia Henry Tuilangi ma to tele o isi o fa to ai kila ngasi pea iaima. No fa pela us tangata fo ile le tu olo na isu fo I mea parpalar por kiki elila ai wo mo nei ana tu singa ma tulanga fa pena ma fai tala leanga mai le kamala ia le ke lo le sa fo sa nga au mo to vai nga sports tala no tu lo wa le ngana ma lango make ia wa kaunga kit out umba wa ese umba mai malaka pisa mo fanga unge ya kuila e palele ngai mea o te respect ele ya ke oema o to umaia na to tinga ma if you show respect ai manga o loe ke ka romang ko mai ele fai kaungi singi au post ai o fasanga ku ya o rungo prokalami e ke le ko fie rua I lo langa ato lo ile sitala tu ulo wisu le me tu le yai ma vai lau tau tua pe o le ase mea mana ia na e whaia mole la ka pia Samoa o kou isi le whawhinga ka hai mea o kou whinga o kou kiria ese o kou male ma la ka pia Samoa ma la whainga whaukuanga ia matawheo
George la tu ma uto uma kiki uma esela ula wari ia lea nga fai nga ruenga parpala ma dirty works a kuila epa ma ngamula ulu samilota kilia uma esi Tama fo ia lela ko fa kanga mili ko au fai ka kala ia le ia ko ngura au fa lenga mea ia. Yeah. Thank you for reminding me of lakapi. Au fai ka ui poster ga. Allah ma kwale anga la vai fai mea kia. Oi. Yeah. Vai ta to ia. A le la ri fo ai fai anga post against the malo o vai fo ko ola mai o mai le so ele mo melanga se lauli mas full back to school. Vai. E fatau sua ia nga il taita inga pale mia io ai le ma fo le po le fainga malo aina la io na lu mala walunga ma io po le fainga malo le tapi people le o le malo e visu ia kai have some respect ya mo le fainga malo o le la po fainga aku ku ni fo solo ai Samoa ma le ngai ma mea. Next, Hannah. Just before going to my next one, is our guest inside yet or not yet? Okay, that's all right. Our next article is Drug-Free Samoa Initiative Moves from Planning to National Action. So prevention of drug-related harm among children and adolescents held its inaugural meeting today to agree on the direction, governance, and immediate priorities of the national initiative. The meeting was co-chaired by the CEO of Ministry of Family and Social Affairs, Loau Donina Va'a, and the Chief Executive Officer of Ministry of Justice and Courts. Admiration, Barry. Samoa le Awhionga Papali'i, John Taimalangi. In this meeting, they discuss that drug-related harm cannot be addressed through law enforcement or public awareness alone. As we know, when FAST came into government, they had a very strong and hard approach to cracking down on drug operations across Samoa. Loau emphasized that Samoa's response must be guided by credible evidence and a clear understanding of the issues. She says we need to understand the nature, the scale, the causes of drug-related harm in Samoa, who's most at risk, and where the gaps are in our current systems. This evidence will enable government and communities to invest in responses that are effective, culturally appropriate, and sustainable. Ole fata wale ya taua o jelo so fina ngar fata ya pali tontai malelangi ai mesi ola fo so fo sit mai tailea sa loa wa loa ya ai mesi fo o le sunga ya no men se uso ya no me ko ku marka ka mono meni ya ole fa fita inga walanga ata fa va yitunga ole anavala au mai tua tur fa to fa inga le ale ya taua mana elenga ole tu la fono elenga ole oleo e kakaunga ave fa mo e foi le enforcing ar kulanga il tau fio for la Faasaina mar fa nga ino for la Faasaina o le tiu te tau ave mar meta fa yoi tatou foi fakas a inga mu a me se foi organization e kalisia a onga ya ai onga o for fa fika uri o le kau ke va ya tum sisila tu Samoa o ka la unga mai o kanga ko o makai a o le ko fa ya onga a ole o mai fo ia fai fe au ma kulo suyo a danga ole anga ya me o pengi ki a kongo ngi so a tulo ole wa fikir ka ko community a or ka ko nga luenga fai fatasi Whankanga roi hale me siri o la maka mo fai wala nga mai fo i ko nga pengi wa ku esen mai fo o sa so nga le palmia nga fai fo lingi weske so or nga luenga awar kule nga se ko kasi ai kule mo ku I agree. Fai fiao tatonga nga fai fatasi and they secured from UNICEF $900,000 to help with this initiative, which is really good. And I believe both are needed. There needs to be a community approach and a harsh police enforcement, law enforcement. You can't, it's not a one or the other. I think, both are important for protecting Samoa from all sorts of drugs. ole si vaenga wa tawona fanga solo itua e so soangi e mele le ataua mahana wa tawna fanga solo lo itua a fai e mo mial tato ngal le fatasi as a community wa tawfela na fa solo itono nu e kalesia manisi vaenga ya truck test
e sa ola kan la nga le ma faina tatou faia matina ia pe afa pe tau te tau tua ile mele nga ola ngutu male upu a o ka ko loko ma mi onga ma mele faia ma mawa la nga o mengi ke le faia se mala malama ke faia mai I ku fa la fi ma fa fa ku I ku or pogi sa mar po riuni o wingala na ele na te faia tu a fai lo le effort le la tatou nga lu fa tasi mine as well allow drug test o ko ia makai fai upu volunteer sa lokal langa ika ko ngau fo iko kongu ki fau e drug test mo ka ko kai o ele ai fai upu ke kele ko kongo ngu o re over oe o le ai fai over mai fai lele au me ko kongo o re ngu ma fo nga fo nga e ala nga va ye lo leo ma lo fio no vale ma fai o le se pa kwa o ma se va vero lo ai o nga lai lo fo ngu o le ma kwa o va pa para la pa oi e mo o mia fo le fai o drug test a maka mai makai fai upu ngu ya ta fai o le ta to nga lu fa tasi le ta o upu nga kulia mana collective responsibilities e ko fola mala pango le su ela ko ro ko me fa fo ai concentrate ka ko le fa ki o fora ko community focus lo la na leo ma le officer kiuke focus lo la ko iporas le wafu ma la valili o nga sami ai focus lo ka ko le fa lo ko ifali e ala I makanga ruenga malo maybe fingis commit le o ye fo ko kasi le vaenga wa kaunga Sauni Mai se sekta ko fo ko ye se ka ko vaenga e lau ke fia ngai ma fainga drug test la nga o ke faia ko le ya dawa mana so le o le pandemic le mele le o kupu ko Samoa that's bad it's like COVID-19 le spread o le mele ma vai o le ke lo foi se kasi le article la Sauni le mai o le o mari mai le ska mai ki ngalu su ko sanga e fanga 20 years of age ai mangu al lufu kasi ai o su ko sanga len ko tulowa ngaku kupu ngai me fa solo a ko inga vai kai mi ai le introducing ma le malo si le ai sai kongo samo le ai le wigalal na le mafai o nga achieve ma maua se kaungu unga mongi o ngai mea ka ko ki fai ngar fa mai mo kupe yar me pe a fai ka ko ke le makua ku vai lua ko ai ka ko ku vai lua if it means to be fai fongo ngu ai wa ya ku kongur ku pulanga ka le lea oi umanga mbwalanga e kofuar ngu le ya tawa e loa e matai o le nu uia le au fa fiu kongo ngu e sa ala ukara se mala o rola ile si fongo kanga ya faya ku mamakai ru ya awori umaya o mai le ko kiki o ele va ka o ye foko aka or kai mi le ko pakki ava anga umanga pakki ava ka ya fia ku maka valia Alex Ross la le fa pe pola ala ya ngofo a wangi ko mi ngose ngi ko se me ya le ngol fenga le o ngei o le a fai le drug test ka ko au manga mai drug test lo a lot of arguments there'll be a lot of pre-meetings poi mai derine ai le no pe afia ku ka vale le Ross e sa fa mai ka le ai va ya ku no mai pouna ngari ya ka ku come on boy e una ka re handai ide to ale vai manga yor ka ku fa so le atawa le o tato vatua isi vaenga o lai fa ku manga ku lai mai mo mai ya makanga ruenga leo lai mai mo mai ya la to mai tau la mo mta upule o menga ka fai se aka ku wo le fai ka ku wo le fai upul ka ma vaenga iyo singa malai ko iva fa mai a fai ya ma fai a fai keu ya ma keu ma a fai lo la ka ko fai o fa ka nga fai ya lai ke ya lai fai la un ora sa la sa e ke ya men e ku le doku ai a fa ku ka ai ko ya la maka ai ko fe ala
Longa winga. Porque mi akola un arfisia, un arca ko mo. Nga fai un arfa marfisia. Ya ta tu tele tape. O le fo wa ta no ma si va nga le swar se ya. Ai vai ko fea. Ma ko fo uma pio portfolio mole for awareness yeah ne tawa ona pio port mo nga ong yaka ki nga ong yaka ki fa nga e maka mane a leu te fai atu e o fo ilai fo mai fai a onga ioi ta doia committee o a onga board members po committee ma dua PTA ka ufingo ko nga ingar melea maka se siaso drug test mo fai aonga ioi le anga ile ka kaungo ka ko kari kong winga ngei ka ngaka e sanga fa au le o ingo fanga are fale ku awa o te fai atu le ya tau olona le anga me le mahana e le ko ngau ngau o e ke su esa o ya e pasi tuenga e ke pasi ar fa pepa isa esa ya awa fa ke ngai o ruo fa ya onga o ruo fa ya onga le la ele o mo re ke ruo aisa fa ke kainga le fa nga ka ko fa ke kainga o ma peri ka mi ki ya onga o ke le kai ki nga ngo lo ala si maki ya peri ele ma fa ingo o kanta inga su enga ala wo lo aisa la fa ya onga ya kot fa pa war mere la ko fa singa ko nga pepa ia nga umar suenga wo ke ro la ke ro pas ia la wo ra ku vakura pe suenga le ala nga ko ila lo pe paisa ia kat fara ia vaila pe panga nga e uma nga so mo suenga o ke siri ya peri yes potentially yes soli o le me nga ngo kupu o le inveske vai fusu anga yo fai mai le inveske the Prime Minister just finished doing a speech there. That's it. About the use of drugs and reminding them of the origin of NUS and how long it took to get to that university to that stage. It's everywhere. Even in high schools. Yeah, it was good. A foi lo te fai atu ai. O mea umei tau te fai atu. O mea ia. E ka kau o ngā kako whaia. A whai o rea kako kuku whakasi as a community. Lei a taua o lau lea tua lalo. A whai o lea kau ke whei kako ia fia me le whai o langa drug test. E ko kusa fia me. Ma resi makaila e sau whai rumar whai ngā uporu. E ma ko kusa ma la tātou. O lai kau ke volunteer umai whai. Hai drug test. Ya. Ta wal na ta to la lango fatas. Logo winga o le aso kongor fongor ngu fa ilo ai le la fa drug test. Ele mani. Ke lo si fio. Le menen pa mai ya miskao se formalo ngama le parimia. E kanka ya fia drugs le o I fal mai o overlose lao. Ai se manga ya o le mai fo swafa. Ai kusi mai ia background o kanka isi kako ki ofa mai. E kanka whai ngaro ngari leima kanka poko rau o whaavale o im koko i me. A kelenga foi la fallinga mai a pape o overlose lau. Lo ingo si ya kun ko kelo kanka le lo se sia mai kongo mkoko. Na paua le tu whaale le o tele o agree tele ai. O le tele na lau mai lunga o ata lau vaenga ia mauangi e leo. Le la mai lunga tau nai tangata fo ie manai a le aile o mai lunga ngia ka ko kero la foi pisingisi le poko ia ele o mai lunga ngia ka la foi pisingisi le o mo mai i drugs a le mo mai lunga to suru ha kurisi kinge pese e iske pese ngo ke foi la wa la fo ku me mananga la papa e ka fio lai ko ro